Hallelujah. First thing, na kailangan nga makita yo, all our enemies are defeated. Kailangan makita yo nga amin nga enemies are defeated. Sino tinang abak ijay? Jesus. Haan nga tayo ti first, nga nang conquer iti enemy. Ni Jesus. Okay, so now, mapantayo dyan, iti 1 Peter chapter 3, verse 21 and 22. At kung ay parang dito nga amin nga enemy tayo, ket defeated. So nga doon naging teaching nga defeated foe. Kuna-kunada, defeated enemies ni Satan and all power of Satan. Naabak amin. Inabak amin ni Jesus. Amen? So mabanda yun dyan. Nuhan yung amin makita na ito nga ni Jesus silang abak nga tikunayo kat na kayo ti mang abak may samalan ta nga taktika ti enemy nga mang cover iti revelation ti victory. Kailangan lang makita nga kin ni Jesus nga naabak ti enemy iti life mo. And our fights, iti pan kidang dangadang tayo, kailangan lang makita mga ni Jesus iti victory. Kat isuna iti nang ikabil ti amin nga enemy under your feet. Haan mo nga ibagbaga nga sarilim da dyan. Haan mo ibagbaga nga because of your own ability. Because once, nga kasi di palang kitam, haanan nga in Christ. Iti baligim. Haanan nga in Christ. Iti power mo once nga ti kunam ket sika ti mang overcome. Apang ibagbak tayo, fight for your freedom. No inabak gayam ni Jesus. Dedi Christian. Pero umuno na pa kitaan tayo nga ni Jesus tinang conquer ti amin nga enemy. So adamat lang kini Jesus ti victory. Okay? So dito ay 1 Peter chapter 3. In the verse 21, and that water is a picture of baptism, which now saves you, not by the removing dirt from your body, but as a response to God from a clean conscience. It is effective because of the resurrection of Christ. Makita yun dyan, the resurrection of Christ. So, the resurrection ni Kristo, after that, ada tinapananay, dyan nga na, nagbalin nga amin nga enemy, ket under His feet, under His power. Nung sipsiputan nyo nag teaching tayo ni Nawal Palabas, naglakayo maawatan na ito. Ipang kayo iti step by step na series. Now Christ has gone to heaven. Ang nga mabalin, nga mapan iti heaven, nga victorious, nuhaan nga natay, ken nag-resurrect. So, after His death and resurrection, napan iti heaven, kaya ito nangyari. Now Christ has gone to heaven. He is seated in the place of honor next to God. So, isusuro ka na kayo, di nagtugawan ni Jesus is the right hand of the Father. Haan nga dalang nga day place, uno day lugar, di kunayon nga nagtugaw, the right hand of the Father, kat adan di power na ka na kayo diyan. You need to understand. Ngay di nagtugaw ni Jesus ay the right hand of the Father, kanayon ko ibagbaga dito yung church. Di nagtugaw ay the right hand of His power. The right hand of His power, nagbalin nga adda isuna, iday amin nga power of the Father, amin nga creation of the Father ni Jesus, tinagtugaw as a ruler of all creation. That's the message of it. Haan lang nga basta nagtutugaw.
No dikit di isuna tinang ala ti authority and power to reign. Tapno agturay in heaven and in earth and under the earth, all over the universe. Dahil ti kaya't nasawan dyan nagtugaw. Isungan ni Jesus, isunan ti ayan ti amin nga power nga nang ituray ti amin nga creation. Dahil ti kaya't nasawan. Kasi no ti understanding you, dahil nagtutugaw dyan makanawan ti Ama, what is that for? Anya kuma, iti kayat nga sawan na dyan. Iso nga do ti hanga makaamoy dyan, no apay nga nagtugaw dyan, right hand of the Father, tapno a grace na amin nga create ni Father God underan iti kingship and rulership of Jesus Christ. Now, so angel in heaven, amin angels, even the fallen angels, the Satan can amin nga demonyo, amin nga na-create kat underan ni Jesus. And then, the nga Jesus, iso dyan may kadatayo in the Spirit. And nag-resurrect ka na pa ni the heaven nga kuna, the Spirit na tinagyan kadatayo, so our spirit, soul, and body, or even this physical body, became His body. Apa yung nagbalin? Nga, bagina na ito'y because of His Spirit nga nag-resurrect. Nagyan ito'y. So the body of Christ's Spirit today is your body. He is your head, and you are His body. So aming nga kinongkar na under His feet. And if you are His body, under your feet, because you are His feet. Your feet is the feet of Jesus today. Taday bagina, day heaven. Nga day nag-resurrect nga body, day. But ti pa nakabagina tata, His church, the believers, the temple of the Holy Ghost, datayo riyan. Iso nga amin di victory nga nanangalang overcome iday, so di adaka na tayo. You need to understand that, sa iday ka lang agbaligi, saan ka makilablaban sa enemy, ngahan mo nga muli ay. Because saan da ka ang kabutang? Ti kabutang na jay Jesus, nga King of Kings and Lord of Lords, nga iso ti nagbabalaykan ka, nga iso ti i-representar mo tata, nga power and authority here on earth. Tahalaga nga amin nga enemy ni Jesus agpigpigargar dati butang kanya. Ket daday nga power isudyada ka na tayo. So nga dapat itibiyag tayo nga born again agpigargar ni Satan. Kailangan ngamti amoy ti papapanan ni Satan gamin, no minsan sumsumrak ijay tao. Di tao ti usara na to fight against us. At latata, anti-Christ. I-work out na day, the government, iti religion, daday trabaho ni anti-Christ. Ada di dyan. So kasla natulad lang. Because siya alalaw lang ni Apo Diyos dyan, tapno ma-fulfill ti prophecy. But, in babagati Bible, at the spirit ti anti-Christ, nabilbilag jay spirit, nga da ka na tayo, kaysa isuda. Hantay na nakapokus sa aramid ni Satan. Nakapokus tayo, ida kinadyos ti Diyos nga laka na tayo. No kaya ti mga baktilaban. Wala nakapokus ka kini Jesus. So ditoy, now Christ has gone to heaven. He is seated in the place of honor next to God. Iti amin nga power, iso nga no, ijay Matthew, Luke, ipang kitaan nyo, nagtugaw ijay right hand of God's power. Kasla nagbalin nga makanawan ti Ama, isuna at dat. Mawawatan nyo. Ket that jay, that's not for Him, that is for His body, that tayo. Ti intrabahuan na ijay. Dahil nyo aming nga trabaho ni Jesus, that's not for Him, that is for His body, believer.
So nga buhos na jay blood na, that's not for him, that's for us. Idinatay, para kada tayo. Idinagungar, para kada tayo. Nagtugaw ti makalawan ti Ama, that's for us. Jay ka nga mangabak. Naabak ka talaga aming nga enemy, naabak ka talaga ti demonyo, naabak nga talaga amin nga sin, naabak amin nagijay nga kingdom of darkness naabak. Kaya ti problema ka na tayo, apa yung tayo nga mga abak, ijay, lack of revelation. Ano tinaabak latapay lang, nga nangaabak dagaya mo. Dada bagabagak nga adon dajay, nalpasen nga na-receive tayo, nga berberberukon tayo pa lang. Tika sanang magiro ka dyan, revelation. Tanakalingid pa lang karigiti na dumarit. So, isura ito'y, isursuro ka na kayo. Now, ito yan. And all the angels, even holy angels, and authorities, and powers, accept His authority. Amin nga angels, authorities, agtuturay, ken panakabalin, acceptan da jay turay ni Jesus or authority ni Jesus. Iti kingdoms, angels, and authorities and powers being made subject unto Him. It is having been subjected to Him. Na-accept niya di authority na nagsubmitar na di authority na. Ano rin? Angels, amin nga powers, including devil, power of darkness, amin nga na-create, acceptan da nga ni Jesus, iti King of Kings and Lord of Lords. Kaya dahil nga Jesus, so dahil pinmasok ka na tayo, tapno makipagturay tayo kanya na, itinadya nga turay. So ano dyan ko na nakipagtugaw tayo kay ni Jesus, kaya nasawan, nakipagturay tayo ti kayat namot nga sawan. Tali nagtugaw, nagturay. In-accept amin nga creation ti authority na. Kaya nadyay, kung natin Bible, nga nakipagtugaw tayo, you need to understand. Ephesians chapter 2. Verse 5 and verse 6. Sursuro ka na kayo ito'y, that is series nga kuna, Fight for your freedom. Kailangan ng mamam nga amin nga kalaban mo under ni Jesus. Inabak na pa yan. Hala nga basta under na, inabak na amin sudan. Inaccept dan nga they are defeated. Inaccept dan nga they are under His authority. Ina-acceptan ni Satan de jay ken amin nga demonyo. Oh, rabasyaka. Isu nga dati ipa-fight ko no umatak iti devil wano umatak lagi jay nga evil spirits in my life. Dadya lang ti ilablaban ko. Haan ka dadya ti laban mo kat dadya ikasan rin do mga lumaban kat dadya basta puka-pukaw nga agkararag. Mayat dadya agkararag. But urag puka-pukaw ka nga agkararag. Nuhaan mo nga mo. Jay right mo in Christ. Awan handa ka ang kabutan. Napalapalas ko na kita. Iti pala kidangadang. So nga, alalak nga may sa itibiyag ko katay panakilaban ko by faith, nga ibagbagan ito yung Bible nga fight the good fight of faith. Kaya na dumapay. Sa iti Christian life nga rin laban. Ngamti ayan nagayam de victory kini Jesus. Kasi gan umay ni Satan ibagak. Ni Jesus nga ada kanya, under da ka. So I have the authority to command you by His name. Pumanaw kan wano urayam pa lang ti command ko kasi. Because you know and you know nga He is under your authority.
Ngam ti pangalami jay ni Jesus. So nga ka sa kagwin, Mary, Jesus, my Lord, amin nga enemy under your power. Kat amin nga power mo nga nang a-under iti enemy, kat iso jay power nga ada kanyang in mind, spirit, soul, body. So mabalin mo lang isango dayay, iti enemy. I know who Jesus is in my life. Kunam lang kanya na, He is higher than you. And His Spirit is within me. So you are under my authority. Anya ti kayat mo, urayam nga kumanan ka or mapankan. Palasin nyo na dyan palakilaban. Tapno ang kayo nga kakaasi nga makilablaban. Nga uri na lang mangura-urat kayo hot awan pa lang. Palasin nyo na dyan kung kunak ka. Dagiti kinamo ka lagi dyan. Kasi di kasada nga lumablaban. Kasla nalalakan mo magbaga, pero nuhan mo pa yung nga naabot. Dua ti possibility na mangyari king ka, maupay ka. Apay, ada kayam ti kasa, or kunam nga, over launay mo tayo nga teaching. Kitaan nyo ay the Bible. Di ba ni Philip agririyaw lagi di devil nga rumwar iti tao because mabutang da. Di pagpigpigargarda iti butang, kini Apo Diyos, kini Jesus. Amen. Okay. So, may saksak lang kada kayo dahil. So, accept His authority or inaramid ni Apo Diyos nga amin dagidang nga creation, subject da aminan kini Jesus. So, makita yo, agsubmitar ti angel, agsubmitar ti demonyo kini Jesus, agsubmitar ti bato, agsubmitar ti kayo, agsubmitar ti ulap, agsubmitar ti danom. That's the power of Christ. Nga aday di unag mo. Hallelujah. Okay. So, nakita yun ba? Nga, amin, nga power ti enemy, ket adakin ni Jesus, iti 1 Peter nga diyan. Now, ituloy tayo. Sino ti kadwana nga nagtugaw? Iti na i-under amin, dagiti creation, iti under ti sakana, sino ti kadwana iyan? Okay, now, that even though we were dead because of our sins, He gave us life. Kanayo ko'y bagbagadayan. Hanyo gaming ako na lang the life of Jesus is my life. Kurang na dyan nga meditation. He Himself, ni Jesus nga mismo is your life. Han nga His life is your life lang. Mayat iyayan, pero kurang. Dapat i-meditate mo, di kabuuan ni Kristo iso ti life mo. Handa ka nga imbingayan lang ti life. He Himself is your life. The same mo lang, no, isuna dyan life mo, He is your power and authority. Nagrigat ka ma-accept niya. Nga amin nga turay ni Jesus, ito day turay ti believer. Nagrigat ka ma-accept, nuhang ka na tured nga mang-believe. Ngam kadya ka, tinurod ko na dyan, ta nakita ka biblikal. Na-accept ko na dyan. Dati manging papapigsa ka niya, mangpatpaturod ka niya. Iti stand ko, iti Christian life. Hallelujah! So nga ito'y mangyari ito'y lubong. Ito yung aramidan ti Antichrist because I know nga aramid ti Antichrist yay ket padpalas i-controlan ti the whole world. Tasa nang i-control ti government, religion, nga dahaangan ang receive ti Spirit of Christ. Nang makikita yan. As far nga nagito yung COVID, nga nagito yung COVID victim, agtatrangkaso lang tinadumarita. Nga amin nga matay, halos i-declare na nga COVID. Why? Kaya't na nga i-control ti lubong. I know that. Nga no dumtang tulangan ti time, or orayak langan ti time nga kunan Lord rumwar kayon. Ta-expose yung kita no kunana, I'm ready for that. Awala, no kakasay tayo amin. Nagiti apostle hanga kasay tinaramid da di adalay di nga time. Tapno makayam di ay amum. The power mo in Christ. Your victory in Christ. Your authority in Christ. Kasi amin, in Christ amin. Amoy bagbagan na pigsa kagaputa medyo may mayat tirikrik nam.
Tamaramdama, direct na magbaliw. Ngam ni Jesus, nga daking ka, He is the same forever. His power is the same forever. Mabisin ka man, matumtumba ka, mataltalimudaw ka, tibisin mo, Jesus is still the same. Okay. He gave us life when He raised Christ from the dead. Apo, nagmamayat na kitang scripture. Nagbabak ng scripture. It is only by God's grace that you have been saved. Verse 6. For He raised us. Kita, nagrigat mo nga ma-accept nga nagungar ka mo. Pero dumahan na believe nga pinagungar ni Apo Diyos mo't isuda. In Christ. Tatiur orayan da, di agungar da, di glorified body. Ngam dayta, ti kasasaon ni Paul, di si bibiyag ti physical. Si bibiyag ti physical, ngam kunana nagungar, pinagungar na kayo ti Diyos, kini Kristo, in soro-soro kung dayta. Nga di spirit mo nga born again, so di nagungar kin patay. Kat in Christ, nag-join da diyang spirit, nga nagungar kin patay, so di nag-iyan mo't lang kin ka. Iso nga nagungar ka kin patay because of that spirit within you. Amen. Dinagungar ni Kristo kin patay after His resurrection, yan nangyari, nagtugaw with the right hand of the Father. So, nung nakipagungar ka, masabol amom nga nakipagtugaw ka. Hey. So, kung na dying, for He raised us from the dead, along with Christ. Alalom ka din, nagungar ni Kristo, aming nga demonyo, nagbutang na amin, handa nga na ikuyod, jay Spirit of Christ, ijay hell din nagungar. So, amura na jay. Amen. Katsana ko na nga, nakipagungar ka, ay una yan. Amin nga kinongkar ni Jesus dinagungar, nakipagkangkar ka. Nagitati karalag you need to pray. Nga ma-open kayo ti spiritual revelation. Ta amin da kita spiritual nga maalam. An mo nga maalam ita iti human knowledge, iti secular. Okay. And seated us. Sino ti kadwa ni Jesus nga nagtugaw ti makanawan ti Ama? O kita nyo, awan ti imin ti na duma, handang amo nakipagtugaw na yan. With Him and the heavenly realms. Because we are united with Christ. Jesus. Because of your relationship with Christ, dinagtugaw ni Jesus Christ, ijay right hand of the Father, ijay heaven, si kada nakipagtugaw. Sang kay baga karon, He is our head, we are His body. So sino dyan nagtugaw, ijay tugaw, His body. Ket under His feet, amin nga authorities and powers. So gaputa si kadi kadwana, under your feet and under the feet of Jesus, all power of darkness are subject. Amen. Unto your authority. Under your authority. O, dagita nga kwahan nga kayan di mind mo nga makomprehend. So, isulok madamdama kasanong nga makomprehend dagitoy nga revelation. Isu nga no amum dayay kat umay ni Satan, yay tibagam kanya na. Nakipagungarak ni Kristo. Nakipagtugawak ni Jesus. You are under my authority. I-apply mo na dyan sakit. I-apply mo dyan bankruptcy. I-apply mo na dyan sin. I-apply mo dyan vices. I-apply mo amin nga power of Satan. I-apply mo na dyan. Ta-under mo isuda because of Jesus Christ. So, sino tinang conquer? Sakbay nga makonquer mo ti enemy. Sino ti first nga nang conquer para king ka? Ni Jesus. Ma-maintain mo ti humility no kasi panakam mo. Okay.
So, na-prove tayo da tayo da kadwa na dyan. So, nga meditation ko da ko nakarod. Amin nga da di bagim, idi nag-resurrect ka. Amin di naalam, idi resurrection mo. Iso di life na da kanyak tata. Kunak-kunak ija. Amin nga under mo, under di bagim nga church. Kailangan tayo na kita, last days na ngayon. Kailangan nga ti church, powerful. Naman tayo nga powerful, underan da tayo ti daw. Underan da tayo ti demonic fear. Kita nyo, but ngan, ti demonyo, ti tatao tata. Ito'y lubong. Kaya't lang ipakita nga ado, ti matmatay ti COVID, tapno umay ti fear, tapno mabaksin damanan. But for us, we have the life of Christ. No need to vaccine because Jesus is greater than vaccine. Nga makatakder kayo ba ito? Hanyo nga mula ito eh. No, nagrigat. Kasi iti kukuha nyo palang, kaya ito nga isave ka na physical. Yes, kailangan masave na ito eh. Iti mission na. But makita yu kuma. Nga haan nga di physical di tunay nga life mo. You are a spirit being. So ano hang ka mabutangan ni Jai, makungkur mo dagito nga aramidan ti enemy tatanga panawon. Isursurok lang dagito because adadalak dagito life itatanga last days. No anya iti klasin ti Christian ti last days. Kat nakitak. Ano dagiti apostle iding in munununa. Nakitak nga nakilaban damat, nakifight damat. Pero mas greater ti fight tayo tatadan dem. Mabaling ngay bagayo, karakarumot kalakwada, nagalagali dan tupay nga nagudwa. Kita nyo ti mangyari ka dagiti kakadwa tayo ti the whole world. Nyati aramidan na kadagi kakadwa tayo ti the whole world. Adu matlang ti matortorsyo tatahanda pakanin, mayat pa lang ti Pilipinas. China, grabe, kanda dumapay. Nga nation. Nagidi news nga sumangsangpot ka na tayo. So, didi, nukit kita atladay, kailangan mi nga ma-empower nga talaga. Nangalaan lagi to'y iti power lang apay nakasurvive da ken la baligi dalata ijay. Kunak-kunak. Dahil latamat ti reveal ti Holy Ghost, amamuda ni Jesus iti life da. Amamuda no anya ti tunay nga life da ken ni Jesus. So nga isumat ti pukpukusak iti panag-study, panagkaralag, panag-meditate. Ta isumat ti kayat ko nga ibiyag ken kayat ko may suro ka na kayo. So, okay. So, makita tayo dyan. So, that is Ephesians. Sino ti kadwa na? Okay. Siya. Kenda kayo. Next, nga move or point. So, now, they fight for your freedom. Makita yung kuman ni Jesus sinang conquer. Not you. But ni Jesus. So, ni Jesus tayo anti-victory tayo. Amen. So, number 2 nga point. Abay nga ron nga ibagbagak ka na kayo nga fight for your freedom. Okay? Iti number 2, iti laban tayo haan nga flesh and blood but spiritual, in the spirit. So no, in the spirit ti laban, spiritual. Amo tayo diyan, Ephesians chapter 6. Verse 10 to 12. Spiritual not flesh and blood ti laban. So impossible nga mangabak ka nga awan ti amum ti spiritual. Nuhan mo nga mo dyan workout ni Jesus ken ka saan ka mangabak because spiritual battle na ito ayan tayo. Han nga physical, han nga pinaltugan na ito eh. Han nga tinagbatan, spiritual battle. Ti kalablaban tayo spirit. Isong masapol amum nga nagiday nga spirit under your authority. Okay now, mabanday man nandiyan. And final word, be strong in the Lord and in His
Mighty power. So nga no apay nga lang ito nga church. Isuro-surok the power of God because nakita kita. Asano di ka sa magbaling nga strong. In His mighty power. Asano nga magbaling kayo nga strong no hang kayo napno ti power. Pero duma ko na lang, hanga importante ti power tata, pastor. Hindi ka no ti importante. Ti importante basta balbaliw ta. Alayang makabalbaliw nga awan ti power. Ti maka-change ti life is the power of God. Nagado iti doctrine nga iparparwada to pervert the word. Pero, be strong in the Lord and in His mighty power. Ti Romano strong ka in the Lord, His mighty power. Okay, verse 11. Put on all of God's armor. Kita nyo, put on. So that you will be able, sikanda ito'y. This is your part. So that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. Kinungkaran ni Jesus the devil, amin nga demons, but adapay lang gayam tibagim ijay, put on all of God's armor. Sinumatan ng timang ikawas. Anyang iti kawas mo? Armor of God. O nagpapatingga man ng tiradoma. Armor of God, tikawas. What is armor of God? Iti question ko. Amumba, ta ikawas tayo jay armor of God. Yes, that's true. 100%. May ikawas mo, but anya ti armor of God? His righteousness. Kung wala naman tayo baba. Salvation. Anya ba ti armor dyan? Faith. Hala. From 10, ingana ti 18, ingana prayer daytan. Ngamtap no ma-generalize ko kada kayo rito ti kawus mo nga armor amin dajay life of Christ, victory of Christ iso ti kwa. So nga, Jesus is my righteousness. Jesus is my holiness. Insuro-surok na kada kayo. Jesus is my life. Ano pa? The foundation of faith from Jesus to Jesus. Iso nga no sino ni Jesus kinuha niya sa in-workout na kanyak iso ti faith ko. No niya power na iso ti faith ko. No niya life na iso ti faith ko. Niya health na iso ti faith ko. So nga no alam jay faith nga shield. Tapno, idepam aming nga mapapuy nga pana ti enemy, alaem, buong-buo ni Jesus. Kat ikawis mo ni Jesus. He is the complete armor of a believer. Basit lang yung baga ni Paul in Ephesians chapter 6 nga armor. Ti kompleto nga armor mo ni Jesus. So nga ikawis yun ni Kristo, kunan man ni Paul mat lang, ti sabaling nga, teaching na. Ti ikawis mo ni Kristo. Ikawis yun ni Kristo. Iti Ephesians, ikawis yun di righteousness. Panakasapatos yun ti gospel. Panakahilmit yun ti salvation. Ngam amin ti salvation ni Jesus ti salvation tayo. He is the rock of our salvation. Ijay mong laban isangga ni Jesus ti amin nga enemy. Ni Jesus ti isanggam. General term nga panagisuro ka na kayo diya kurang ti time ko no sagasagay sa ti life of Christ. Amen? As far as sin ti kalaban ko, Jesus, you are my righteousness. Oh, sikat kinalintag ko. Aming kinalintag mo, iso dyan na-receive ko spirit, soul, and body. So, aday the Bible, nga by faith the righteousness. Ni Jesus, because of your relationship in Christ, nga na-receive mo dyan righteousness. Sursuro tayo diyan. Yung hanga na tayo dyan may sursuro, nga gapot na righteous ka in Christ,
Kat awan ti rumwar nga works na riyan. Adang-ada, the more nga i-accept mo nga you are my righteousness, pagamuan, umay ti revelation di righteousness. Rumwar iti life mo day. Pagamuam kayam nga i-conquer di sin nga magad-adipan ken ka because of His righteousness. Di lang nga ba ka? Kaputa lang nga ba kay di sin? The devil is defeated. Because ti pang destroy ti devil kada tayo sin. Hallelujah. Ununaan nyo dayan. Kawisyo ni Kristo. Hanga umununa di pa nakalinis. Umununa di ikawas. Umununa nga agdigos ka sa kaluminis. Hanga umununa luminis ka sa kaagdigos. So siya, you are my righteousness. As for dati, I am nga sin in my mind. Oh, Jesus. You are my righteousness and my holiness. Help me to know more about this righteousness and holiness that I have. Amen. Kararag ko rin. And then ma-open manan. And then the more manan nga nag-grow akita. And tulubigat manan, ada manan ti, step by step. Iso nga de biyag ko, mapapabaro ti naldaw, uston to no rapture. Haan nga marugurugitan, bumarbarbaru nga bumarbarbaru. So nga sigurado no rapture. Ti alanganan, dadjay madadawn. Ti sigurado, mapapabaro ti naldaw. Awan ti butang mo no rapture. Hallelujah. So next, nga kitaan nyo, anya da ikawasyo, da kayo ti mga ikawas Tapno kayam ti agisten. Inaabak ni Jesus, ngam saan ka makaisten, nuhan mo nga ikawas, the armor of God, nga ni Jesus Christ. Kita nyon, hangka pumiksa ti pamati, nuhan mamamam mo ni Jesus, iti life mo. Because iti faith, get from Jesus to Jesus. He is the author and perfecter of faith. He is the only foundation of faith. Sino ni Jesus can come? He is my life. He is my righteousness. He is my holiness. He is my health. He is my power. He is my strength. Amen. Isong araw may babaga tayo. Jesus is my everything. Kasday, isuot mo lagi dyan, nga kasday ni Jesus can kain, isanggam ti amin nga attack ti enemy dito'y earth. Mabutbutan ka, Jesus is my boldness. And then no believe kay the Holy Ghost will come, or the Holy Ghost will manifest that power in your life. Awan tihan ngay manifest yung spirit ngay bilibam kini Jesus. Tatrabaho na di ay. Amin nga bilibam kini Jesus, isuti i-manifest na. Ijay ka nga mga bak. Kita nyo, even di masaktan niya, whether you are right or wrong, kaswaligan, pwede kang masaktan. Uray ustuti naramid mo, mabaling ka masaktan. Adate mang oppose ken ka. Kot no si kamaterong, mabalin nga karkaroon na kang ipayat. You see? And then masaktan ka dyan, how to overcome that? You are my joy and peace. You are a spirit of forgiveness within me. So I can forgive that man or woman. So ni Jesus tinsanggap nga ni Jesus hanang impanan sakit tinakam na. So mga baka kitay. Ado tinaaba kitay. Kakaasi kasmarigan awang kukwarta na. Ama problema din umarapture ka. But idi panunot mo, no adakay dyan nga situation, kasla, maupay kang agserve. Kaya ti isang gamit dyan. Amin nga sanikwa ti Ama, na i-underken ka Jesus, kat amin nga kukwa ti bagim, may sakit dyan. So, amin kinabaknang mo, kinabaknang ta nga duwa. As day pwede kaskasak, intuno i-reveal ti Holy Ghost na day kat maawatak in my life. Nanalpasak mo't ka dyan for how many years? Nga nangaaba ka kidyan. Hanan nga subli-subli diya kanyak tata. Kitaan nyo, guyudo na. Di lang nga bakak mananidyan nga laban.
Anya pa'y tilaban. Alaak amin ni Jesus nga i-fight ko dyan. Kasi ti how to fight for your freedom. Ni Jesus ti wayawayam. Holy Spirit itinangyid king ka ti freedom. Isu nga ti winarwaran ni Kristo pudno nga si wayawaya. Ti ayan ti Spirit adda wayawaya. Now ti ayan ti wayawaya ken ni Jesus ken ti Holy Ghost. Pulos no hanong alani day pulos nga hangka magkaroon ti freedom. Kada kita nga evil spirit nga mang bikbiktima ti tao dito ilubong. So ibaga-baga kon kada kayo. Iti laban spiritual. Ket apay nga kunak nga fight for your freedom, ti i-fight mo ni Jesus nga binilib mo. Isu nga mangyari de kunana, fight the good fight of faith. Ni Jesus ti faith. Ni Jesus ti word of faith. Awan ti pangalaan nyo dyan. No haan nga dyan. No i-absorb yung nga dito, ikat biliban nyo. Ag-materialize ngay, mas daaw ka. Kaspergan di boldness. You are my boldness, Jesus. Sikat ti Diyos nga God of boldness, no fear. Ken ka. Kadagi amin nga create mo, awan ti kabutang mo. So that boldness, itiada kanyak by your spirit, because I have the spirit of boldness within me in Christ. So nada ka mabutbutang, you are my boldness, Jesus. Holy Spirit of boldness, you are within me. I pray. Manifest mo kanyak dito nga boldness. Malam na may titurod kan ka. Haan mo nga kaya nga panunutan ka sa ano nga nagkaroon kay jay. Tinaramid mo mutlang kat binilib mo nga ni Jesus iso ti Lord of boldness. Diti bagbaga ka pa nag-materialize na dagitoy. Tamok nga no, dengdenggan nyo na ito, iti panunot yo. Kat awan pa iti manifestation, iti revelation in your spirit, soul, and body, kasla kunayo nga amuyo, wano kasla kunayo nga narigat. Ado di dyan, umay kada kayo amukon. Ngam ti pakaslawam, no umay day pakusarang kumadya turod mo, wala. So kaya't nasawan, you do not know. You do not have any revelation about that. Adamat ti kunam, nga narigat, ngam no i-meditate mo, samo ko na, dahi gayam dahi bagbagan ni Pastor. Isu nga ti-encourage ko kada kayo, receive it. Believe and receive. Always meditate dito'y. Dito'y, kitaan nyo dito'y, ulitak mananati, may salangan ng ilabanak dito'y, about the blessing of Christ in my life. Kailangan nga maset free ak. Iti na ito yung situation nga mangkit-kita, the situation, haan nga ni Lord. Once nga kita, the situation, maliskarid sakmat, mainayo na. Once nga kita, ti kakayahak, maabak akmat. Isong ada jay bagabagak kada kayong, if you look to yourself, you will be defeated. If you look to circumstances, you will be discouraged. Iti mangabak lang, if you look to Jesus, you will be victorious. So now, i-fight ko na dyan, haang nga mabalin nga dyan salilik ti kital, haang nga mabalin nga lagitoy nga situation, kaya't ko nga kital ni Jesus. Because ituyak lang nga mangabak dito. So kinitak ni Jesus, nga uray manuti aramida ni Antichrist. Uray kunada nga krisis tilubong, awan ti krisis can call Lord Jesus because all things are yours. And all yours are mine, and all mine are yours. We are so rich. All right time ti COVID, we are so rich. Saan nga mabankrupt ti kingdom tao, Lord Jesus? That's how to fight. Spiritual ti laban, hanga physical. Iso nga spiritual ti pang-conquer. Amen? Okay. Verse 12. For we are not fighting against flesh and blood, enemies, so nga hanga physical, but against evil rulers and authorities of the unseen world. Asano kayong mangabak no physical tilaban mo? Against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places.
Kita amon ti kalaban mo. How to fight for your freedom. Spirit na kita. Iso nga timang conquer nga weapon, Spirit. Iso nga ni Jesus. Hallelujah. Pinadas mo ng ti enemy ni Mrs. Sige lang ta, fight ka ta. Oh Lord, sika the perfect help me. Laban lang ta. Oh. Kunak no, nuhan mo, agtik ka ti pain reliever. Madi naman, lata. Hanggang to yung may bawal na siya. Nga mamong kami no, nagtik ka ti pain reliever, panay pain reliever, ti pag-asam no may ti pain. I-try mo ni Jesus. Kahaan lang nga pain reliever, pain killer. Sayon to makita lang ito yung gamin no kwa. Sayon to makita no may the revelation. Ngam kailangan nga i-plastar ka na kayo ni Jesus. I want the pain kini Jesus. I want the pain the Spirit of Christ nga nagiyan dito yung body. So nga dadjay nga health na ti kayat nang agrain. But susupam dadjay by believing, by faith, tay work out your Holy Ghost. Okay, so, ano ti laban? Spiritual. Kailangan nga no lumaban ka, spiritual battle. Ang ka nga mga bak, no physical tilaban mo. Ure kakadwa nga tatao, no kita am di tao nga madmadim ka tayo rupa na kaya kaong unget mo, naabak ka nga talaga. Han ka makipa-fight spiritual physical tilaban mo Nadakay jay balayo, naka-over ka kunam. Ito no nakitam day, tangi jay. Awas lata, you are defeated. So nga ti aramidam spiritual battle. Jesus is my life. Na-crucify ni Jesus para kanya, kinisumalang kanya na. Inayatnak ni Jesus, pinorgive na ni Jesus, pinorgive naman tayo nga tao. Parihas kami lang. Ito no makita man, adaw piman ti kurang na rito ingem. Talaga kasta. Ag-overcome agmatasi. Ngam no isunan, awanan, isunan ti umanay. Ngamang dadaal ti biyag mo to yung earth. Kay rupa na lang. Ado ti kastang kakadwa. Oray siyak mata, saksaktanak, banto pa'y kakadwa ang papastor mo, saksaktanak mo te. Dada ibagada nga kulto ni Pastor Romy, ni Pastor Romy, awan ang mamuna, ni Pastor Romy, rong grammar ti English na, nagaya kasi, nang langgag ko. Saksaktanak ka nagaya nga naglalaing. At amoy ting kasaka nakipa-fight day, Lord. Salamat piman sa nalaing da gitoy. Father God, thank you si katilaing ko, si kamat tilaing da. Pakitam nga hanga dalaing tilubong tilaing misikaw, Lord. Kakasayin to nung makita keso daw, Lord, si katilaing ni hanga iso. Dahil ka maka-overcome diyang mabunbunot na gitsa in my life. So ano ag-preach sa kaangkulatan nga pag-ano na gitsa because I know nga ni Jesus amin tayan ti victory me. Di lang awa ka. Makatulog ka. Praise the Lord. Iso nga nakakasati laban. Kasi once nga mo ma-overcome the day, it will affect your prayer. It will affect your meditation, your preaching. If you are a minister. So dagita ti kailangan nyo spiritual ti laban. Mangabak ka lang no spiritual, ti apply mo nga battle. So, kitam no spiritual, tagiti spiritual things. Focus on spiritual things. Hanyong ipalubos nga ma-outbalance na jay set up ni Apo Diyos ijay biyag mo nga spirit, soul, and body Ti versikulo nga min, spirit, soul, and body, ting kasangan na nga nakot. Haan nyo nga baliktadan nga body, soul, and spirit, wrong ti palangkot mo, ti scripture no kasya. Nung sakbay nang ipakitak diyay, dito kita nyo, 2 Corinthians, chapter 4, verse 16. That is why we never give up, though our bodies are dying. Our spirits are being renewed every day. Every day, renewing So nga no, weekly kill ka, very slow.
Every day by day, ti renewing. So nga lang tati ko kak ide biyag ko, marirenew ak ba every day? Nuhaan, very slow. No weekly, karkaron no monthly. Karkaron no yearly, very slow. 17. For our present troubles are small and won't last very long. Amoy di trouble, amoy da gito yung aramidan di quality lubong. Hangag bayag da kita, ti matag ginayon kat na ito'y. Yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and will last forever. Di po produce na kadatoy the glory of God ngag-shine. Verse 18, da ito yan. So we don't look at the troubles we can see now. Rather, we fix our gaze on things that cannot be seen. For the things we see now will soon be gone. So nga abing nga makikita, tinatural nga mata, ang mata ginayon. But the things we cannot see will last forever. So makita yun, ti pa nakilablaban da Paul, hanggang jay trouble, di kikitaan da nga makikita na tata. Sikit-kitaan da jay saan nga makita. Ijay King James Translation. Astoy, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal. Tandaanan nyo, ano ito'y body, even this body, temporary na ito'y, pasukatan na ito'y glorified body. But the things which are not seen are eternal. Anya di focus na. Dahihan nga makita di mata, dahil ito spiritual nga panagkitkita. Isulit na di karkaralag ni Paul, Ephesians 1:17. Pakialak man di, tapno. Haan nga mamiss sila dumala ito. Kitaan tayo. Dito di karalag na, ti Ephesian Church. Karkaralag kumat kada kayo rito'y, kalakalalag mikinimisis, halos ni Rabi. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. So, na ibagbagak, ti karalag yun, the wisdom and revelation in the knowledge of Him, revelation knowledge. Tapno maamuan nyo, the spiritual things, ijay spirit yun. Okay, verse 18. Anya na yan, the eyes of your understanding being enlightened. Kita nyo, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know. Daitan. Ayat di mata, ti panakaawat yo. Iso nga dati mata, nga spiritual. Karkaralag ko na ito, dito church. Lord, i-open mo, ti matami nga spiritual. Dito nga di mata nga nag-work kada Moses, kani Joshua, ijay Old Covenant. Nga idinbaga ni Apo ti Promised Land, kitkitaan da nga talaga da jayan nga kukwadan. Ada si sabali nga mataday. The Joshua kinakalob din na panda inispayan da jayan nga Jericho, jayan nga Promised Land, di ba 12 day jayan? Di sa nga pulo nga na-open ti spiritual eyes na. Napala nakita lang nga talaga agpaypay so nga gay ayos ti gatas kindiro. Nangala na pa'y ti proof. Pero still, nahanda nakita nga kukwada na di promised land. Hanga na-open ti mata ng spiritual. Kaya understanding da. So nga na kayo nga isursurwak nito, nuhaan nyo nga i-focus dadjay panangkita yu kumati spiritual, kasjay ti kasasaad. Uray na isusurat, nga kukwayo ti kukwa ni Jesus, hanyo lata nga makita. Hanyo lata nga maawatan. Hanyo nga makomprehend. Unless, nga pukusan nyo na day, talaga nga kitaan nyo na day nga spiritual signs. We fix our eyes, kung na nga ron, anya ti pang-ifixan na, haan nga di makitkita ti natural nga mata, no, di kiti lagi di unseen thing. Kasano nga kung na we fix our eyes, kalagi di unseen thing.
Day matamket kita na dayhan nga makita. No ibagam nga tati focus mi wano tikit-kitaan mi kasadi Ilocano ngamin. Tikit-kitaan mi ket jay saan nga makitan jay saan nga makitkita no di kita nyo ko niyay no dikit di jay saan nga makita anjarita na sao tikit-kitaan mi jay saan nga makita haan nga jay makitkita. Oh. Kit-kitaan na lang aruden. Haan pa lang gayam nga makita. Diba? Pilosopo na kayo dyan, no? Haan mamawatan. Nga magpaypayso dayay. Haan nga aglang-langsot ni Paul jay experience na riyay. Ni Paul, day makitkitan ti matana, labsana dayay, numa-open jay spiritual eyes na. Kanyak iso ti experience ko dito'y sursurok nga Jesus nga dito'y. Iso ano maminsang kunada nga awan naturod unay ni pastor. Naturod unay kadagijay healing, deliverance. Naturod unay nga agsao kadagijay. Kasanong hang ka naturod kat amom nga ron. Sakrot kanuhan mo nga muli. Iso nga dito'y kasparga dito'y ministry tayo. Bagak kadagijay papastor tayo niya. Umabot nga 36 nga papastor di outreach. Kunak, awan ti agsulsulisit no agpatakder ti building. Tat ti life of Christ, kuno ni Jesus nga life tayo, haan nga agsulsulisit. Kila dumaan niya, ikasana nga nga patakder ti building ay. Anya nga ikasana. Di makikita, tikit-kitaan da. Kano ibagak ti akat, siyempre pastor. Tikitaan, di makita. Nga di nga makikita ko lang. Ulay ka, pastor, no, diyan nga makitkita at isot kitkita. Kulala. Nya, tawag. Pero ti magbagak nito eh. Haan ko nga makita na gaya in workout ni Kristo, yung physical eyes, but in my spirit, makitkita nga agpaiso niya eh. That's mine. Naalayo? Kat once nga itakder ko na day, ag-work the Holy Ghost, ag-materialize. That's how to fight. Nangabakan ni Jesus, ti papait tayo lang gayaman, faith is a spiritual realm. Naala yun? Kasano ka mangabak? Okay, ay kwa tayo. Conclusion tayo. Nalpas nga inabak amin ni Jesus, aming nga kalaban. Kas ano ka nga rod nga lumaban, spiritual tilaban, alaam dagidjay nga spiritual things nga work out ni Jesus. Ni Jesus ti fight mo, ti amin nga situation mo. Hallelujah.